Üge de igilik. Akılmallayt xallay degen kezülü berübüzge qararga çaqırabız. Bugün biz Biçilan Hüseyin'e xaparların okurukbuz. Bunun alında berübüzde de siz tınlağansız anı bir xaparına. Bugün bu temanı deyim andan arbardırabız. Tema ol bizni tarixibizdi, adet töreleli, ol bizni tinbaylığımızdı. Hüseyin kesi Malqarda yaşağanı kadarı köp xapar eşitkendi, köp zat körgendi. Ol sanda burundan kelgen xaparlanı, söz üçün bugün biz keşeneleni, şiyakılan üstünden aytırıq bizda. Ola bu xaparında kesi sabi zamanında o keşenelede şiyakılan içlerine işte kirip oyna baylanğanın üstünden aytadı. Yirmançı ömrünü 40. yıllarında Mukuş'ta seyirlik zatla tabılğalı. Tabılğanını da tabiatını küçü açıklağandı. O yılda Malqarda köp katı celle, ızı bula köp jawulla jawğalla. Mukuşçı kızçıkla mukuş sırtına buzavla kıstay bolğalla. Izlarına kayta kele o kızçıkladan birleri alayda, qara sırtını bir kıyırında bir jıltırağan zat çıgısleyendi. İyeli balsa, ola bireri altın cüzük. Dağı da aladan birleri bir altın sırğa tapxandı. Ol xapar mıçımay Malqarda jayılğandı. Sonra köple Mukuş'ta altın izlep başlağalla. Ol jıl Mukuş sırtını qazıp çüçxup köple igi bağalı altın kömüş zatla kollu bolğalla. Meni akılıma köre alayda, qara sırtta ata babalarımızını ölgöllerin asrağan jerleri bolğan bolur. Altın zatla da andan tabılğalla. Bizni halkımızını burunğulu bolğanına, anda yaşağanına, halkını yaşağı bay, moңlu bolğanına, ol altın kümüş zatla şağatlıq etelli. Bizni taularımızda, bizni burunğu Malqarlı elleri bizde köp türlü seyirlik zatla barla. O sanda mabıllay adamlarını asrağan qabırla, ol qabırla da bizni ata babalarımız keslerini adamların kiyimleri bile, malları bile okunu asrağalla, askerçileni, baylanı, bileni, o zamanda Allah töre bolğanda atı bile, anı asker kerekleri bile alay asrap turğalla. Sözsüz ol bay üyürden bolğan ese tışırını aytayıq, an altın sırğaları, yüzükleri, alanı barında birgesine salğalla. Alay tabılğan bolur elle Mukuş'ta ol altın sırğa zatla. Sonra meni oyunma köre de Hüseyin aytxança ol qabırlada tabılğan zatla. Ala barı da bizni halkımızını burundan kelgenini, anı yaşağı bay da, igi da, moңlu da bolğanı körgüstken Allah şarttı. Sözsüz anda halkını kesini, küçü, kıyını ullu edi. Tavlada yaşağallarına da qaramay, ala bir ustukku jerçikni koymağallay, qazıp, tırlik salıp, har türlü zat alıp turğalla. Andan edi alanın yaşauları, alay bay da, igi da. Şiyakıla Malqarını kıyın küllerinde etilgelli. Avrula jayılğanda, açlıq kirgende, başqa qıyıllıqla bolğanda. Allay zamanda şiyakını işlep, hazırlap, bolmazlığın anlağanda, şiyakıға saulay kirip, ölümge anda tübegelli. Men kesim körgönüm, şiyakını içinde birja şöllüknü, kolçuğunda açlıq kısımçığı bula. Şiyakını içi xuna, başı gıyı taşla, toprak, baş janı tararak, alında adam sıptırılırça teşik bolğandı. Teşikni kesleri begite bolur elli. Malqarda şiyakılanı aslamısı, Tura habla elini başında, türü töşnün jallarında etilgelli. Alayını atına zeppadın, ne da zeppaka deb aytxalla. Qarğışta da aytılğandı.
Zeppadın taba barırıq, zeppadına düşkün dep. Biz səbi zamanımızda alanın içine kirip, qarab aylanıçıyıq. Şiyakılanın içinde ölgen adamla sappa savuça saklanğanlar. Men körgen bir tap düşürü uçuqны çaçı, kiyimnesi de tap saklanıp edi. Египетте Фырғанвулладача, табиғат болымны болышлығы бла, мында да өліклі мумияча қатып сақланып қалы елі. Шиякыланы күте келген көп түрлі жолаучу айланғанды малқарда. 19-20 өмірледе табырақ киімлері біле сақланған өліклені башқа шахарлаға ұрлап кетіп тұрғалла. О сейірлік жері бізді bu saatte bir dep allay öllük kalmağandı. Şiyakılan üstünden aytkan zamanda ala da tarix mağanalı allay zatla bolğalla. Meni de esimdeydi. Biz səbi zamanımızda men yaşağan eline taşlı talanın başında şiyakı boluçedi. Biz şkoldan paxotqa barabız dep ar barsaq, anda öllükle barla dep biz de ol xaparını səbili eşitip durğan ekdə. Biz de barıp anı terezesine qarağanımız esimdeydi. Sonra bizge aytuvçu xaparlağa köre de söz üçün 50 eminamı kiredi, başka allay avrumu kiredi. Adamla bir-birlerin juqmaz üçün ala avruğalların bilseli malay uzaqqa elini başına ketip alayda mabılla şiyakıla işlep, arı kirip anda ölüp durğallar. Bu saatte adamlağa tınlasan, alğın adamla ala qarangılı yelli, ala bir zat da bilmeyelli, ala majüsüle bolup, terilege tabınıp turğalla dep de aytalla. Ol kerti de barı da, alay ol zamanda bolğan, bir-birine igi bolğan, bir-birin süyü, bir-birinin namısın körgen, bu sanitarny bolumlağa okuna o zaman da çasak bolğan. Bu saatte qayda uzaqtı. Biz arjıllada bu avru jayılğallı men Covid'ni aytama. Nençe kere eşitken biz adamla bir-birlerin avrutxalların jıyılğan jerlege barıp, avrup turğallay işke barıp, alla biz köp xaparlarını eşitken biz. Alın adamlawa ol canına bizden ese qayda sağ-elli. Kısqa zamanın içinde ala taştan, alla şiyakla işlep, ala keslerini qolustarıqlarını körgüstkenden sonra da biyik niyet sezimlerinde körgüstken allay işti ol. Bir-birine saq bolğan, bir-birin süyü, meni avruğum başqağa juqmasın degen, ol adamны kerti de akılını biyikligin kögüstedi. Olanı din canıbla, niyet canıbla da bek egecanın açıklağan allay şarttı. Meni üçüncü okur xaparım keşeneli dep alaydı. Men bulayda siz şiyakılabla keşenelini ençiligini es bursağı süyüyüm. Men okup başağandan sonra anı üstünden aytırıq mı, alay sizni de es etip tыңларға çakırama. Keşeneli malqarda beyertte zamallada etilip turğalla. Keşenelini bir xalqны tamatası uruşta ölse, ne de uruş bolmay, kesi ajalıbla ölse, ne de bir belgeli batır adamını öldürsele, dağı da bay bolup, ölgelerin belgeli eterçe işlengelli. Biz jetkelli, men körüp, Tura xablanı başında, obala başında ullu keşeneli esimde qalğalla. Üçüsü jartı qurtu oyulu belli. Biyikli, xunaları aryu taştan işlengen, başları örü çürük qalanı belli. Çegemde keşeneliden ullu yelli. Aytuğa köre, ala abaylan qıla bolğalla. Xunalarının üstleri sarı gabubla jabılıp edi. Biz esabiyle ol oyulgan keşenelerini içinde buqquç oynauçuyek. Mamaylan Hacı İsmail saudu, körgön de, oynagan da meni bilem.
Жоқ болдула кешенели колхозла құралғанда. Аланы хуна ташлары була базыла ішлелі. Алаға постройкалы деучу елі. Малла өгізіле атла тұту елі алада. Тура хабланы башында гыз ішлейбіз деп ары да ташығалла. Аладан сорада тура хабла башы табада бір ұлы, башы төгерек жабылған аққұл қала деп бар еді. Тура хабланы іші таба кетше, әрі кешенеч болғанды, алту кешене деп. Алты уладан бір әрі қыз өліп, аны асырағанда ішленгенді. Ол кешене шөнді да тұрады. Мұхолыны башы таба қабырла ішінде да, ұлы кешенелі, андан сора қоспартыда, күрнаятта да болғандыла кешенелі. Алайтта, бұлайда Хүсейні айтуы бұла кешенелі бір белгілі адамға ішленгенлі. Не да қолында болған адам, ма ол айтқаныча, алтуланы қызларыча, ол баям жашылай ажымлы өлген болыр еді. Аланы жуықлары, алай ажымлы өлгенлені атларын белгілі етерге сүйген болырла. Сорадағы да кешенелі бай тұқымланда болғалды, аланы енші кешенелері болғанды. Сөз үшін бақсан аузында тарихқа кіргенді. Біздің халықта ол кең жайылған хапар еді. Қырымшам халланы қамғыт деп, аллай бейіні жашы болғанды, аны болғанды кешенесі, Гоша яхбичені болғанды кешенесі. Аны себеплі бұлайда бияғы Хүсей бізні есі бізні тарихыбызға бұрады. Ма аллай кешенелі ол халқыны есін, халқыны бұрыңылығын көргісткен аллай бір затты. Мен башында айтқанымча алада ұстала кеслеріні, хүнерлерін көгісткелі, байла, бейлі, кеслеріні, тұқымларыны башқаладан бейгірек болғанын, енчірек болғанын көгісткелі, сора қолларында болған тұқымла, ажымлы өлген адамларына алада аллай кешенелі ішлегенділі. Аланы мен айта келген, ол шиякылабла кешенелені енчіреклерін айырсақ сүйейім. Шиякылаға адамла өлірге кеткенділі, кешенелі ва ұсталаны, тұқымланы, қоларында болған адамланы, байлықларын, аланы қолайлықларын көгісткелі. Мен бұланы барында айта келгенім, жылдан жылға ол кешенелі, ол шиякыла жоқ бола баралла. 20-30 жыллада власть кіргенден сора колхозла ішлейбіз деп, постройкала, базла ішлейбіз деп, аланы ташларын қобарып, түрлі жаңы затла ішлегелі. Алайбыла біз кесібіз, біз малқарлыла кесібіздің тарихыбызны жоқ өте, кетері бұза барғанбыз. Ненче кешене жоқ болғанын айтады Хүсей бұхапарында. Малқарда ненче кешене болғанды, бүгіне ненче қалғанды. Насыпқа аланы көбісі чегем аузында сақланалла. Ала bu sağatta turistlerini em kelgen, em sügen жерлерілі. Ма алай бұла кешенелі шияққыла, малқарны бір түрлі bu sağatta беті болғалла, визиткасы болғалла десек те ол кертеді. Ар жыллада біздің республикаға, бүтінде біздің жерлері бізге көп адамла келелі тышқыралладан, кесі біздің қыралымыздан, ала біздің табиғатымыздың арюлығына, bizne tatulu aşlarımızını körürge sügenden sonra da bizne burunlu halk bolgan allazatlarımızga da şagatlık da barga süyelli. Alanı körgüstkene nelelli. Şiyakılarımız, cerlerimiz, keşenelerimiz alayt da mından arı 20-30 жыллadaça bolup kalmağallay allazatlarımızga, allay baylığımızga saq bola bileyik.